It is high time says some of the bloggers and some of the social media players now. Omu feel says some tunia and omu be fan ho didie no. Omu nya hwe yi na wiase said na ntwe poduan kan nsem no eni gina okonfo nsem. Eye sign na ba ye na atome. Enipa ne mompa ye se ma bi nto ne da. I was at the hospital. Mimi gina hospital nti tambe na enipa ne free hospital bed so be bo fo. Because views bi enipa bi penti. No betena social media no heti nipa meme sa wa yaw mu. Na wo free say so soro e wo ho ampa. Tasase etiase. To nyankrompo twedua mpon asafo Awurade ne tiase. Na se wo ye niam we no. Create me baba kase wo madam for pa na me. Mimi ni adam for. Enipa memetimi de me se si me bo akase madam for nie ye osode. Enti no hwan no se nadam for ne me nti de esi ye nyina no wo na ho. Me de me se me de masem nyina amanya me. According to doctors na saa de ne bape eyowu anase stroke. Ya wonye bone dan on to bo mu aba. Saa we no shouldn't be an issue. Saa wodo we nyina ya beda na di na ya wie na within a short possible time. Afi we kire somebody oboye na yesi obobodi onim de nipa bi ye. Ade kase a me ma hwere no. Enye 2000 ne 1000 na de me yere ne bebra mi o. Hwera do fo mi enu. Eyere ne oba. Me the interview with bro, me am a brother Komfo Koleki. O man nyina Komfo the digital priest. Ade to ni enche na ensem bebre na ba ho. Ye mu bi de na ye ntimi kra enka bi because the way is near brat you know ye ntimi ma social media. Na ye me kan sem bia say ye de pay views and say ye bi nkofo bia no. Enti ye na me hu se nyame adom. Ahwodin aba no na o se menye ono na ensema nkofo e kan social media we so no memusa no na anu gi bi o bia no onfa ema nkofo a na omoti social media no de he no kre de enya no kre nyina no e bebisa no bra Yeah. pastor ma kwa ba Poleeno Multimedia Eje oso a bro. We de kafra Ametias. We de men kai wo ya o I mean yeah last year 2022 and asem kese we nyina eto. How did you take it? Poleeno I don't be and me da so tiase because sabi asem na esi anasa de eto me no anya asem anasa de a eye fedi agro. Okay. And as a young guy I messy so me bobra enye we and I may expect it. Okay. Me re afafuru ye ne expect ne say obekọ no de eba befie na yakohye nyame animonyam na all of a sudden abranti a messy so me bobra na breach ekesiese abọ me koe mo no me kan say nyame adom. Sometimes me that sorry nese me feel me ho say I'm still alive. I just give thanks to God. Me dey aseda me nyame say eh na me nim say metime ye nipa biem. Because dey me ko mu ne dey me fra mu ne dey me hunu ye no. Me hu say me say e bia enche enni be na awotwe kra na me nso ato am yere. Because enough from ade a me sire me nyankopon say as a young guy, as a youth abranti bia wasi so a obobra no at this stage embrade ma sanso be wento bia da e bia ye de nyame na ahye ye den ama yetimi agina ma ye da so won kwate ase but se towa minim de bia obey enti man fa na easy Poleeno still na no enye easy mame but me pese me hye me ho den na me bo me ho so kosi se sabi yensu efra busuam den ya nipa bi nso anu aduane ejina so eda yensu yeso nti ne twa se de asibia no ye pagya ye ne hwe kese yi na ye boye ho so na yetimi epia bonti. All right. Me for instance, my personal feeling now is see no I am person me fro ba me fro kra na me den me how I mean senior day and from me bra because I was just putting myself in your shoes. It's yana me den didn't get to a time I be a what's one hour dream say maybe and then coming Mrs. and it's a hand ye didn't come on now. Well, you know, each and every day, each and every second, I do think about my little one. Because there be a relationship. Mene married now about 10 to 12 years. Wow. And
da bia me ka se wo be fa nipa tete no amana yese de wo pe na motimi etu anamon wa abrabom no a different thing altogether. Enti na mesu se fine na be ye me se de oye me no oye ti asefo obuade o support me o chese o nenum kasa kra no e ma hu se oye oba ya ne bobra na obete madwuma na se bete mase e wa abrabo akontuo ni mu so me busa me se hwan tam ben da ben biem na me se betiti obia ma na baba be dru sa stage yi pram de obetwe but e stage bi wa abrabo mu a enu no hihia so wo be settle down hwe ba bia me ni fria ba bia ya be dru tam ben biem na obenya ubenyi sanya obi abetete na mana beye sade na wo yerete enti each and every day and especially me no obi kra kasa ne say what disrespect me a na me ni akusine ni because she never disrespected me 12 years chese wan kasa ntia me da na no ntia me da enti say me no obi kra di nkomo bi ana me no obi yade na me hwe ne ye ba ko mienu bi pe na me ni agina sire nyame se on hye me de no mama hoden amen mama refie what's your suffer bra some me bring about social media after the death of your wife and Komfo say a free hospital bed and a bed from we say a year drew we say sanyo mani nyina no utimi hwe bi de bi Sunday wo hu a say na ye wo social media no kwasem ne se me ankasa pese de me kasa me hwe any of obi video a because sabre no futu a wo me ho ana nipa na atwa me ho ahia nyina ma me te ase I should stay away from phone and the internet enti me phone so kra no ye gifre me nsem but wo ho na obi afro yes wo free hospital bed so to be honest with you Ghana for ho it is high time says some of the bloggers and some of the social media players na omu feel says some too nua e no mo be fa ho adidie no they should be very careful omu nya hwe yi ne wiase sede na ntwe podua nka ne nsem no eni gina wo Komfo nsem eye sign na ba ye na atome enipa ne mompa ye se ma bi nto ne da I was at the hospital. Mimi jina hospital unti tambe ne nipa ni free hospital bed so be bo fom amen. Yan kan so free bed so na be bo fom nti no wuye. Sake of views bi nipa bi penti. Sake of subscribers ni sika kakra nipa bi benyanti. No abetena social media no hurting feelings. Na wo heti nipa memesa wa yaw mu. Na wo free se so soro e wo ho ampa. Sasase etiase se onyankrompon twedua mpon asafo awurade ne tiase na se wuye niema we no Bible so de mamokwa momfa nchekwa ubenya sika no batuntimi mfa mobra bia because anya niema nyina Bible say wo niema nyina ho kwan na so nya nyina ne fataye enti niema bi wo honom a ya na ye fa ye ho se ye fa obi asem ho de apa ye ho de anya ye ho de apa views no anya nkomo bia ne de ewu ena nya sem bia ne ye ka ensi ufie ensi wabusuam ade na menwa ho ntene ya o na senke benwo a ka be hunu se de esi etie ene de ewom na se moti obi ho asem sete sen wantimi approach me wantimi wo sani pen so kwa kasa menim o obi create me baba kasa wo madam for pa na me ni adamfo why no say wo hu se me madam funi enipa me metimi de me say si me bo aka se madam funi e osode me ni adamfo enti no why no say madam funi me enti de esi ye nyina no wo gina ho na wo gina ho na wo gina ho no na wo gina ho na wo ginto wo bo fom no na wo we no ankoso ni mu en na me nso me we no anka nchem se me yire bo fom wo dwene niam bi ho a onti ase. Look at an innocent child, innocent girl, why midwife. A woman sem eye bebre. Why yam ye nyinsem mo ad wanyare da.
she was a very strong woman. Na bridge ekesi ya bono. What the hope views? Are we okay? Na ordinary hospital na oyare ebia I walk on no oyare. Poleeno, to be sincere with you, me let wife ojina hanom ojina na yakaso anyem kra wonyi due to said ositie no. Wonya atare bia mu ye lose kakra bi kra ye ne ho den because it was Friday ye continental. Okay. If continental and also professor kwa sorry. Okay. Timi nkosi na sorry. Na sorry awoko ewo Agrekens ma Baptist. Okay. So for mami bi wo ho. Ho no kwa sorry. Ekosi na sorry. Enumre be fo na me kofa no. Na de ne ba fie no se ne kondo jollof ne aponche. Ono kwa de wankasa ne kondo de oya wo se akwala ne so obedi jollof ne aponche. Eno sa akwala ne sa so be pizza. Enyo ono. Nti me de ne kofi na me bebe se ne kototo sa ne ma we nyina bi. Na me de ne bae. Me de ba fie. No din. Ni pizza kwa de ka fridge mi. We ni eno de koye. Ti ahomache no be 5 me sorry no tempa so bo ne nsa no. And I'm say, hey, my friend in charge. Okay. No, I'm so friend baby. And I'm in charge. As soon as I say, I name no. Yen train. Because of say, I midwife untino, or no need me procedures. And I'm catching some panichow. Or I am not sent to home, I'm the minimum to home. All now to a terms. Okay. And you know, young hospital. See, you could do. Necessary to hone to tia. Ever be see the main time na year pencil. Okay. Because you wasted time. And I'm afraid the colleague midwife and also so in the way dream. Semester no woman na work and wifey. And no dim recover any pamians. At any call hospital. You drew SDA hospital. Quada so SDA hospital. Me and I'm a coffee midwife for no. So woman na me I work am here. And woman na dim recover pay by. To mo ko free no me o ha no sa ba back regional compound ho no ba back say baby na me say in charge no say man kan just say yen twen kakra o mo say so ko 10 centimeters so say 10 10 out of 10 no say sa terms no na afi no akotu and am say nyahwe acha sa 2 no ayi sa 8 na aka no ebeba ama eno ne yesen say ebetena fie. So me kind of hu kakra ntino inside ho no me catch and say me ntimi nwura wo bi an me gina nimu ha ntini colleague no na me so no mu inside. So no mo be frɛ mo ye no mo se me nkoto nsuo mra na me koto nsuo bae afi o mo se o bedi wachi na makoto afi mi hu se suma no mo suma me ubuso so bibia fine wo guso ne pains no enche kra kola ne beba enche kra busa we ya so enche busa we ya no me nice si form na me ko up and down I will compound me bomb pie cerebral so no that time na o feel bibi say bibi esia na o ye. To be honest with you, because on say me yere midwife enti I to me say bibi boni betimi esi. Okay. So what you say? Enti me de ne say me de me twen say metenga. Okay. Na ma Russian na. Okay. Akwa hwede yeko. See. Why is koto ibra? Why is koto ibra? Na de ma me yam hye me yam gina ho na me hu say baby ono no ye adwuma no. Okay. Na doctor panyini no e ka eba. Kasa nya mo nso na me gina ho na me hwese yesinifuo yi. Ebre chef mo adu pepra mo nyina ba ho. Anam say na da mo be ye no mo so o mo kohwe o mo ko ba bi no mo atese me wa ha na mo ba ba chia me nam so ani awo nso aka wifi se na satam ni nyana wifi ewu but na hospital for ntimi mo mama ne enti wo mo hya se so mo frefre chef mo nyina ya bo nyina ma ne no ma be gina me nchen de sede but wo mo frɛ obi a so ntimi nka
because news we nye news a omo betimi a break to ma ba ene me sere me so eti omo hwe enkomo na nam no omo di na communication na omo kasa but na me mfie wo omo because omo de kasa ne hye me masa mo kasa bebre me dia be a me gina ne de me gina kono so me ho sa me hwe se doctor na ba the doctor ni mo mba na me yam hye je ho na o yam hye na chef mo di kan ba no ma ba a wo nyina gugu ho the doctor ni mo mba na me yam hye me but me yam hye me no an hye me bone kwans ba hye me say bia aye emergency nti no wo ma frɛ no because ono no a senior doctor okay ana one na ye adwuma so oba ye na me so me akra na me hia no eno chia na wo se me ho tese na me so doctor we dey ye pass waba mesro ye na rush wifi na hwe na me se nkola kora na gina na ho me dey agro ena me fresh fo munya so me chia doctor say okay ento ha me sa no gu hu me na o se nya me be ye oba na me se doctor ye pass na doctor so what o ma bo doctor mane ama tum so mo kan no ante ase se no person be hwe de wo person be hwe what was the cause okay ti owura inside menim so okomo ka kekanya ma abom ti jina wa esa fo mu nyina doctors and nurses no mu nyina to santene ba na me rush o ana me se na akosi se nso wawo bema nice baby boy as what we were all expecting because he didn't expect bema so na me se ni o ma me nkohwe me yere na doctor so nkoka ni na wonya me kwan ono nso me ne was a wo hia me bia wota ma miska okay I thought it was one of those things. Iraq anyone shall say or Cassa say. Beman in Modray. First statement. Namsa, Dr. Obia me I would dear. Beman dream, you know, dear me the headache. To on the Omamin Kosho ban. I say, I know to no frame or banning a colony in Annie. Wow. Woman in Ephraim. I was like, hey, doctor, you're normal there. But I may crab a man who said, fresh as they may cast a name who's one shall see so. Wow. I just asked something real. Poleeno Yamina Jimmy. Yamina Crammy be Drew Sabri. I was here, how I was a story. Oba me na da sorry. I never expected say. Said you say it to me. Yes. And she was a very strong woman. She was a very strong woman, very healthy woman. Interview me who they were. I mean, see me said you because and story all can you now. I was here, and then I nearly dropped tears. And easy. Say. Obi abon so anyare one no ene kobana all of a sudden odina kurem ono banyina ma nyame ena mesre na ho den ma se obekita mu na watimi abounce back abeye adwuma ne bia yehu sinifo bebra na omo ka ensem bebre bi se na kra colleague na asemato no na kra bekom no no oba ne hye ho na ensem bebre those statements no uhun bi ana ebi frɛ wo ka kyerɛ Poleeno na me ka se sabi usi dua mu makoku a asaba wa hoso senya me yire eni free mu a Poleeno nko social media baby mu bi mfa me ho asem mesi ho sesei da enyo mu na aye bebi asem na asem ena abana Ghana for no ne ye media for no so de ne se ye twen se ho asem bi beba na obi akodidi ho de wonim se de be ya obenya views enti se sa sem we wo ye mu a ye nenam a
me ne wo nenam uhyia me ade na wo kan kyerɛ me sɛ die me yɛ nie but unim say asɛm na aba na eden a wo kan utwa bi ho de ye story a obi a wote wo beba bitie ama wo wonya wo taku ene o sempo a nti obia etna asetna ne dem creative story a wo feel say bema obenya views menya bofo okay but me no obia nso ni ho no mo a me ne na ko gina tokuro bi mu anasa me ne hye baabi ha a me ne enti no say obi me te sansem no a de me kan say me yire na akofa na na me yire nwu a sabi me ware kura wa bra na obi akora ni mu enti me ntoma sem wo public yeah kura fa so spread ye manhu minima you see I always have a belief say Bible class say to ano nareka I have my personal life and I'm a way dreamer me mix the two okay enunti na me de ma de hye kokomnye se bia me kata ne sie da bi but I exactly I respect my wife so much said ya ignorance for be on the way I wo mutwo so obi kura nya na ho kasete enti me kata ne ho e ma nani munyam pagya obi hu ana say wo say exactly enti wote ho na sick of views bi a obenya nti watro ensem a eni anye bia wo ye bofo ana eye wo nu nyankopon atsem me de me se me de masem nyina amanyame de wonye bone da no onto bo mu aboa no ana oba no it's adia but pastor mama come chika kra na wo se doctor say okohwe de nti e ma na e free mu no doctor e kan pinpoint say way in the see nti e ma na entimi no to be honest with you doctors ni nyina including baby ono ne ye adwuma nyina no omu nyina hunu say situation na to no na ye owo okay because it was later and a mama report say onya pressure okay na pressure no e ma moja kugina ni tirim wow na according to doctors no sa de ne bape e ye owu ana say stroke intino sa problem no kushia face during a delivery no so what I say intino mu nyina hu say they need na omom to come say de nyame pe enwoye until say me koje reporter me hunu say this was how it is so kafra Bryce say adwuma oye ne den u jai okope baby atna na say o be start adwuma Poleeno ade ba kwa menim ne say sabi ya konya ko school kakra so near school no you bibi say when you encounter a problem you don't run away from the problem, you solve it because we got any problem now ever catch you up it will still catch up with you and you know you be adwuma that is why mama started adwuma because futu na eba no nipa bi a mo frame nyina no they are right start doing something because the more I share them no cry na how a sign e ma me dwendwene more ni ade say dem di kan nipa bi nso kura no aduane a sign wanya be na aba exactly enti no ya start adwuma at least me nuanom ma mo kuma wodi mu no anasa me kan say movie industry no or dokesi a wo mo kire me no enti no ama mani age kura say me banalist ene say me ntwa bi kura na o mo ya feel now exactly when you can many beka ama I will get over myself my baby so I am trying me pese me hye me ho so na me hwe say nyame be mama hoden na obema me nimdie ni biem na yasan agina ye na so all right a year na say me by me I was like wow this is pure love men said uncle a year say kuma wodo bia enye a year bia abako enkofo beba edom beba stars ne beba but odi particularly now I would say is almost everybody are now all Ghana or Chakuma would or show up both producers, directors and actors. Show up. I think a few, very few
90 me. How was it? Asama me say what grounds and say colleague obia. Oni obia any problem. Obia sanity. Enu ntina me hu say wo mu anu mo ne nam nchanchan no adosa adwuma no kromu me ho. Ye nkan wo mu nka ho. But sake of say what say obi hu asem ba wo fa eye news nti e na wo mo e but to be honest with you odo a me pese me body me pese me body because odo a me nuanom e show kire me no e ma me hunu say abrabo a me de wo industry ni mu no eso aba na metwa colleague nya obi a ope beef anaso oni we wo wantwi sabi me fom okra na me hwe wo kira kwan pa wo chew se enya de mpokra ya chew pa me ame for so pa wo chew because I always believe say yem fa wiase ne nko ba bia Poleeno de me hunu ni sa se yi wo wiase asan ayema amama matured enyini madwene na amama sa bra me ho asem mo because the dame no me enu ntam sima no we don't have an idea the ne ho den ekoba no okoye wa ama enti manson ne wantwi emfa hwemre odo kese ena Kumawood and I said the movie industry no edan e de kire me both producers, directors and actors and actresses the me kan say nyame nhira obi bia in fact ye the das ni bia o TV ne so me nua o so de a brother from another mother. The biggest lover up and a year no ono na ye PRO ono na ye the funeral arrangement everything to ni wie na ye wie no ase da bibia ono na ye bibia ye de ni nyina ase ne so a onya ne so anyimi mu a kire odo kese e de mame enti no kure nie asofo me papa no ma omo na me ahemfo me se me kase me bodin a ade be che nyame nhira obia wait a year na so question we dey me say obi kasa ade na manya wa memsa there is this news trending now because some are when I can TikTok live for yeah say Kumawood form buy nyina no big stars ni obi obuy na some boy nyina 1,000 na ono so ba Sunday na ono so ba no about 1,000 na ma what to ska bebre esa ego so sa news ni so say dem what sanity Poleeno minim baby asese youth no and I said the movie industry ani minuanom no ye pese sese ye de adwuma ne kode but if that is how I pese ye de adwuma ne kwa emwaye me ade atomini anya ho na me check iska se Kumawood for nsan o mo boye ya mfa bibia mesene so mi nuane nsan o boye e dwom ne koye sika wo to ye say 2,000 say 1,000 say 500 man so san check en ho ye me kan tia se pa sa we no shouldn't be an issue ade akase a me ma hwere no enya 2,000 ne 1,000 de me yere ne bebra mi o ahwera do fo mienu e yere ne oba sa sika wentimi mfa wo mu baba ayi a me ye no enya 1,000 ayi e na enya 2,000 ayi de mesra ne se me nuanom mfa sa wantwi we ne nto ne yenka ye hommom na yemrenke back the love of the movie industry no ye odo na wo mu de begina machi no e ma Ghana fo hunu se se odo ye e wo ye ntem no minim de make crane asako hwete sa de no a ama me bonsanse yi me bonsanse obi wo ho a amfane nsa madwam o ba me boni din a wo ye mbehye me ka de nipa ne ye ya wo ye mbehye eye sinifo ni bi oba besia I don't want to mention names but odo anipa no bi dan de ni say ye bobodin a because nan ka me say me ne hwan so be say metimi aya abrempon ye ne ya hye ye yire ni munyam eye nyina ne ye ya hye yire ne ni munyam
enya afei echire me bonsa sei ena me to sika sei ena me fa it doesn't help mesre me nuanom samfunso bia baba bia obi amfa nche na yen kan ye homom na I believe say you kan homom we can still do because me hunu say me yira ofri mu de nka bomu ba ye ntem within a short time because each and every day no obi din kom each and every day kwana sinifo wo me nchen ofie Poleeno na abo ami o awrachichira nipa de bra me ofie me colleagues ne de bra me no me ware ho mba to bitimi kodwo baba ye concert ofie ama me sere na me refi me ho kra se ona asamato me na asamato me enti sa wodo we nyina ya beda na di na ya wie na within a short possible time afi we kire nsan body oboye na yesi ya bubodi onim de nipa bi ye tabi sabi mpanyimfo se akokọ nto badwam enya nsem nyina na yebetimi abeba aba mu aka enya de obi aye ene de list ebeba begina social media aba ene me nuanom mienu no na wo kasa nyina nkoma no ntum na nkan ne nkomo nyere enipa no bi kire wodo soro nkokra that is why I'm saying modin bi kra anya skafem enya sikafem but odo soro nko am say sinifo bi kire me no entimesre me nua kwadwo me dono dodo onim I love him so much onya bibia nto ho on focus on the career no na de da nanim no wonhwe ma na nhwe na chi because wo hwe ochi na wo hwe de nipa bi ye ne de nipa bi ka bra asemi si yesemi si me kohwe machi kohwe social media anka bi amewu bi pressure anka pressure kra be fame amamewu we should stay focused and concentrate and bring the love of the industry adwuma ne say obi hwe ye ma ne re chechire sa nipa na wo hwe am ye re chechire na sa aba be hwe ntokwa enti nyansa se ababen no be fa wo de ye ni mu okay mesrem ami adom afi na me babak mo so mo ko ha na ne be ye adwuma ti omunya ntokwa na yenya adwuma na obi aye right and obi anye wrong obi anso nye right ye nyina depending on baby a ujina na ho say we are 6 and say 9 exactly all right my name is Bra Komfo colleague and it's na ha din komo ose obabak I mean yenim de otimi eye me de so say obabak because ontimi nche dem mo sa e so obeye adwuma na ojeje adofo bebre afe no nti ye de nyame ase se nyame ama na hoden a ode babak nyame enkoso na oma wo ahoden a eso chen we se na be ya de ato no onkoso ndwendwen ho bebre na watimi enya ahoden e de aye adwuma na ode biso aboa bisua pacho ye call final words Poleeno de meka nyina ne se medagana fo ase obi okra woni meda TV so no ahume but what masem no osun kura sene se de bi kura me su what masem no eye ne ya sene se de bi kura me hu nipa bi mpo eye ne ya nyame nhira dofo na mesre asofo ankrankra samon famon paibo enta mechi die mi hia sesia ye nkwane ahoden ni nkranhye die mi hia ye mpaibo enye se na ye pe no enye ye die nie eye san ene to ye kwam samfunso bi mpo ne ba bi a mesre se ye wo hwe me mfa ncheme se ye manu ne kotia ba bi ne ma samfunso yi ba ya ni pa ne mfa ncheme na yankan ni wachia ose agronede Poleeno ebia obi be peso obefre na obi hye nkran obeka nkran hye semana so obeka asemde bi telephone number ni 0248 okay 128020 okay 0248 128020 mihia ne se panyimfo se nam dodo nsen kwan eye san kranhye no na timi amma sole agina de obi aka ye bia nso aboa me afutu obi de ma me bia me keka ni nyina bom e na no matimi apagya because at a point in time me hu se ewiase asia ma me
it got to a point that me who send it as wasa. Media na minim senka me chechire busua na mabobra. Eniema na mahyehyɛ na masoa. Na all of a sudden niema na hwiegu. Den ya wo se nipa bi na boa ma wo sesa niema no. To whoever wants to call to give an advice, anything, it's welcome. It's welcome. All right. And the phone friend, I'm mentioning crying. Bra and I'm in a train come my comfort colleague. YouTube so a comfort colleague. Vlog into or type here. I want to eduman be brave. I shall say giddy into subscribe. Be a subscriber. Send how I was here phenomenal. Ebeba ne kese senia kan gofo bi pese ebebu na bem na ontimi nya adwuma no nyame eso empenesa yem follow channel no ne enkohwe se colleague abemu bo na se na bemu mu afi na ho de ne yede eba ati ase nyame nka mu nyina mo na onhye yede na onyi mfiri musu na esan nyina mo medin I am strong Poleeno ade I Poleeno Multimedia subscribe na be part of the family many password and eba be interview no yakram bye bye.